مرحبا میوان می هیجا تماشاوان می بقیمت و بخیر هاتن پروگراما پیکانی ایرو وکون زانن روجاوا جه هشته چله پلوا هشته اجاق پلوا جه آلیه دولت سوریه حکومت سوریه و چته سوریه هاتیه دور پچ کرن یعنی هاتیه کشاتلمه بتایبتی کوربان لسر ایزولاسیونک مزنه گرانه یعنی اوته مانا کو کوبانه ج دنیای قطبیه اما ایرو پروگرام خال سر بکن حکومت سوریه و چته سوریان ایریش گلمه روجاوا دکن و دخوازن کو او تسلیم ببن گلمه کرجی برخواد ده و تسلیم نابه و نهاجی وقت مگوتی ایزولاسیون گران لسر گلمه هیه انسان ما بی آب بی خوارنه زاروک بی شیرن جیران تنه ساره و واروج داوی مخابن ما بهیست که چند زاروک جبر سر میمرنه اف مثلا ما گلی کرد حمیایه و محمد بوی تیشن دوی ام وقت نتاو گلی نتاو کرد پشکریه بدن هفته ام وی پروگرامیش بو وی چیتکن ایروجی حواله منی وقتی بمرا وی پروگرامی چیتکم کرم که بریز وقتی سپاس بریز زایره اون زانن او را هم روش که آورتا دانی کوبان مخابن دور پیش بی یعنی دور ولی گرتنی اون زانن 2015 یعنی 11 سال بر و 1 سال بر و روکا 26 چله یعنی سبه او روزبونه که رزگار بو لانه مخابن دیسا کتا عین دست و دور پیش کنه چتا لش بوی و او زانه که کوبانه روحه کرده سمبوله کرده دله کرده او نات خزنه مات دلی ماده ما کیر بکن جبوی و اما شر بکنی جبوی زاروک ما جبوی انسان ما جبوی انسان ما کلور تجنی شر بکی هر کس گرک چای خاصه چی امکانوانه خاصه گرک آلیکاری بکه جبوی و ما با برنامه آوارتا چکر یعنی دوباره ما بلاز باز ما چکر جبوی که انسان خار آلیکاری بونی و کون زانه اون تاج گوت او چهار کسا چهار زاروک ما دو جبرچی بونی جسارما واتنی قتل بون یعنی مرن ام بینی جبوی و راموی برنامه چت کنی از ندیس شورت انت اول زایره تقریباتی سا سپاس ایرو دو میوان می هیجا هنه میوان می یک uzman doktor Zeynep Binici Çetinkaya ile Avrupa ve doktor kardiyolog kartke و وی عالی دا عالی تندرستی و عالی عالیکاریا ولات ما و کرد ما لروجاوا جی هیه و میوان ما دجی همشیره گل özcanه اوجی لأوروپا و همشیره کارت که ویجی بریجی تجربه و هی عالیکاری کریه از کرم کن ورن خاصم ورن سر استودیوی مرحبا و بخیرات سلامات ام بری و گرتاسی ناس بکن برز زینب Çetinkaya تو بری خو بده ناس کرن دراجی برز گل özcan بلا خو بده ناس کرن zaten minakta goti havala zaire az tabi dest peke pare mivana me ek ma lama sirt kani o ma tshopini hamu prezdari slavtkum slava khapeshkeshtkum جبوی وجی سپاس دکم و پروگرام چکر و ام کرنی میوان حوالا زیره zaten تا گوت یعنی از بداره دکترم از دکتر 20 سالمه 20 سالم لاورپا دکترم وقتن جی zaten حتنا چند جاره جاست چوم روجاوا هاتم آلیکاری ج روجاوا رکر این او آلیکاری ما یعنی یاردمی ما که ام ج روجاوا رکن این برده هم نهاش يعني حياتك تشات يعني حاضرتي حياتك الدكتوراه تكني بشني وداري يعني کار خبات ما zaten هاری کرینگ işte ام خدمات کلی خط کنی خدمات ولات خط کنی
Her habis spas dikim. Brez Gülözcan ji kerem axar xud tijî xwe bide naskirin ji me re. سلااو و ڕێز هەمویان ڕە ئاجی لە دانمارقی دەمێم لە ڤەر نێسکێ ساڵ ناز هەمشیرەمە لە ئایش چوم ڕۆژەوە لە ساڵا 2017 ئەم زەینە بێ تا هەفت چوون ئاجی ji بۆ یê û cihazê nexweşxanê me birin û me hevala wê derê naskirin lê şivajî zata em giya di nav vê yê de ne vê sürecê de ne helqê xera em çin alîkarî bin min yê rojava şiva min î komelek fekir navî komelê jî Nordic Medical Aid li sala 2017 vir da ez cihazê nexweşxanê dişînime vaya yani Gelek spas û karek her jî alîkarî û karek hem karê wê meslekê wê normal pir hêja û qîmetin hem jî alîkariya wê gelê me pir qîmet e. Ez dixwazim hûn pişkî ji me niha em pir video dibînin em rojnama dixwînin sosyal medyada û gotin tên û diçin pişkî ji mesela em suretê ev zarokna dîtin çend zarokê me cemî dîne yani mirine û dilê me va tişna pir têşin pişkî ji me re bahsa vî pevejoyî û rewşa rojava ji aliyê sivîla da yani niha çawa ye û divê merê çi bike çi pêwîstî hene çi ihtiyacê hene dikarin pişkî ji me re basê bikin Yani nahar rojava axtek digotin Bakur û Rojhilata Sûriye rojava tabi daha inge mezin bû inge wê demê da tabqatê de û raqa û işte wa deyre zora hûn gidin binavkê rojava da hûn niha tabi divê êrişana da derketin ji dest şervanin me de zaten yani 2001 da yani va devrîma li rojava hatî kirinî li wê derek ew şoreşek wana ki dema Esad êrişa hemû Sûriye da di herbe de bûn rojava xejwana minak cuda kir û devrîma xwe kirin û dewerke wek yani alaneka siyasî wan wê derê hat gerandinî hem jî îdeolojiya xwe hatin gerandinî yani rojava bû welateka sekûler bi serî xwe heta niha jî bi şeklî hata meşandinî di vê demê de jî tabi rojava dibin ambargo dibûn dibin ambargo da yani dema mesela rojava ji aliyê mesela aliyê tiştî tipî da ji aliyê xwarine da vexwarine da ji ceyrên da yani tiştî vengek em rojane normal kar tînî ji wana re tabi zehmet bûn yani wana ûnin rojava yani bi cî bikin ûnin wê derê derbasa wê derê bikin herdem yani minak ya bi hikûmeta Sûriye re در ناف نقاشة دبون يجد بحكمة إراق دا ناف نقاشة دبون مانويجي يعني مانويجي يعني حلق يعني ناي برتيبون ناي يعني أو تيبون فقط نا روش كواني هاري باش بونجي دوی ارش نهادا نو هاتن کرنی دا روشم گل تابی هرک چو خراب بون هرک چو خراب بو کوبانه دور پیچ کرن دو کوبانه تمامن گرتن هم الکتریک گرتن yani آف گرتن اینترنت گرتن خارن و خارن حتی نها گرتن yani ایرو نها باورم ایرو yani yardım hani geçtiği İro yani çand rojoşunda yani İro tanki yardıma geçti. Bu yani ne haber fermina ji. Vanek em ne fermi em de bizim çünkü kontrol yani lödere yani kontağı mehana diye marusa gotun yani ilk kez İro alikariye çökati kobane.
elbette yani Kopaneci İsalji tiştki yani juda hat çebu İsal ve dari barf heye buze heye serme heye yani her sal van barf tanabun psala yani amet tarın rojavateni cara yekemin az bizim yani barf bariye maneveci tabi vajı bandortke hem ravşa hava hem ravşa siyasi hem ravşa yani naha tera darbastı beni da yani bandortke hatta na pek zarokşi yani jiyana Xatastan jiyana Xatastan avji tabii ki yani ravşa ve dare yani aliye ve ravşa verdana yani az lazım ve dare ve bejim fakat tabii naha az lazım teşkide bejim naru Kobane yani bak duygusal olarak am Kürt am duygusal ni tabii Kobane ciye avkeye artık erişe daişe işite جی خلاص کردنی و او کردنی گر کردنی و بسر کردنی یعنی لو داره او جیه ام کرد لو داره ما داری گر کرد یک دنجی جاره یکمین دا کوبانه دا کرد هر چار پارچه کردستانه بونه یک وای پر گرینگه و ام قطش بیرنا کنی پر گرینگه و او روح 2000 دو چارا کلن رو کوبانه دماغ کرد هر چار پارچه کردستانه کرد ل اروپا گیبونه یک او روحا دیسا هیه yani demek ki yani van manaveye پر گرینگه demek ki yani vaya دیوی معنی که یعنی او کردیاتی ما یک بنا ما نه سوی مکه بو سوی دما بو سما بو تمام بو خلاص بو قط خلاص نو این لشونه ده هیه ویا پر گرینگه ام ویش بیر نکن ev tişte heri giringe evci yani tişki ne giridayı partiye ne siyasiye ne tiştike u naha em bejin engel li bermetinin ku em fêm bikin ki em bere hevalê hevdinê em gelê hevdinî em alkariye hevdikinî Brez Gülcan naha wek Doktor Zeynep jî got ihtimalek heye belkî koridor jev biye lê em tam nizanin dibêjin sê çar tank çûna lê zêde du tank ji wan tenê benzîn biye em nizanin çi qes alîkarî jî çûye û tu berê jî pir bûyî û tu hemşireyê jî mesela zaroka ewqafa çi ye çawa ye çend riya dikarin demiş bedin dibêjin ya bi Kurdê Anatoliye bê xwarin bê av bê germ çi qes dikarin li jiyan yani bimînin Nahawê em nizanin çi qas dikarin mînak Zeynep heval jî gotî zivistana sar e av tinê xwarin tinê ama niha koridor ve biye em vê ser vê da nastin em ser vê dastin viraha em niha em çi bikin seyê helqê xe li Ewropê em kêra kontağı kurmuşkin em kêra diyalogu kurmuşkin ev ê önemli ye çünkü helqê me niha koridor vebûne diye em kin wana ra xanê bişînin dermin îlaca bişînin tiştî nexweşxanê bişînin em ki wana ra sar e em ki wana ra kincî germ bişînin vî tiştî aka niha gelek mühim e em ser vê re dastin yekê jî li Danîmarkê jî meşa me hew hema her roj meşa me hew li wê derê jî me dîkî her alan her çar parça Kurdistanê gelemekî kom bûn li vira destekek îkî pir mezinê heye gihatin alankê
مینا بر نیا نواجی وراها سوی ام نها گرانی سریدن ام سر روجوادن سه روجوا ام چه بکن چه بشینن و داره اندوزانم اندوزاننا اما از ایه دامد در مرقه امس ملم فاکی سام ویگه هیا از دوی داره دا انجمانه و داره نو انجمانه و داره دامه وانا را من میل شانت من خواست وانا را جیوین که بگه خانواده بنده وانا کو برسیله بمتن کو که از هر مزله را دنکم لیش واجی سیاستی و داره را ام دنکن ام انگیو و یعنی رفستنا سیویل و جواکی را دنکن کو داره گرک های افری ام وانا را دنکن کو ام روژا و آلکاری بن جبو هر تشتک Yani tu dibêjî ki divê herkes li welatê dijî têkiliya bi kurumê tenduristî, kurumê siyasî û çêke û bîne ziman ku pêwîstiyê gelê me hene û bi zehmetiyê dane û alîkariyê bixwaze. Ne wisa? Spas. Sosyal medyada jam bir nakın sosyal medyada ma çıkas tışt parkır valqaş başa. Zeynep goya kurmancama pır duygusalan are kurmancama duygusalan sayıcı amkın tam seg ve duygusallığı ona bayın namra ba bir nava am tam roja va çıduya am xabara parvakım ba herkes ki xabar xahava yekeci hava ki nefsan de hayva sor hayva sor و از دخازم hayva soru به نوردیک مرکل ایوا نوردیک مرکل ایوا بینم تاو هفته کو امروی داریل آوروپی ما چقاس hani ve dare da paraji mühimmen ma çiqas para şakirna kom bikin paraji am kom bikin bişinin توانه جز خواهم آلی کار بم از نزانم زینب حوال بوی چه تفکریه یعنی ام وراها گرانی خسر وردن سپاس نه ذاتن امنا جوال رژی بخوزنی چند ایبا نمره میانه یعنی تایبتی او کلن تریستورفه اما اون سر اکرانه هم ایبا نمره هم بانک نمره سی İnsan ama ektkazını alkari bikin, jüve numara da kara bikşinin, teminat kemazan at kara ciğe bige. Ay heviye sonra Kürdistan'ın le trist orfe, va telefon numarası aval hakkın şot ki juni IBAN numarası juni sar ekranı. İyi. Avaj IBAN numarası. Ma istat var sar ekranı bime, aval ant khazan fotoğrafıya bikşinin, ant khazan نها اتکار سر اکرام ها سپاس از ما وی پرسنوال زینب بری زینب تو وقت دکتر نها کرد ما پر حسیتیه یعنی حسیه خبره یعنی حسیتی خبره وقتا 15 سال اوتیشن باراژ ناو دا بو سه باراژ دست سه دگیدون دست یعنی کردا دا بو وانا قط روزی که نگوت کم جیران وان ببرنی آوی وان ببرنی آکی وان ببرنی نکرن لروجی که آن دست و حتی شرکتن روزا دودیو مخابن جیران جی الکتریک جی همین یعنی اینترنت جی آب جی گی همو برین لواج گی جی یعنی بوی میرو بجنه پر میمه یعنی و چه شکلی شروع بکنی یعنی که 15 سال دست ماده مقت نینا زمان کم روزی که الکتریک سران بگن و سران بگنی اما آن روزی سفت که چه تیشن پارچ کرد است که الکتریک سر نگرده یعنی بوی وقت دوید چه یعنی سپاس یعنی از خواستم و پیشم یعنی وقتی که بالی کردای ذهنیت و ایدئولوژیه دی ایدئولوژی ما دا مثلا از مینا که بیم دی ایدئولوژی ما دا ذهنیت ما دا او را ام جنازه کی جنه که نار نیش قاطی دودیو نویش نرده امکان خطا نه
ام نیوانگونی ام یعنی او طبیعت ما ده تونه یجی ام نورنی جنازه کی پوری گلی جنه که جی نکنی نینی ده سوسیال مدیا ده مینا گانیمت که نامینی پی یعنی سانکی ملی پیانگو لیخستنه یعنی Ya سوسیال muhabbet. مدیا ده او نهات میکرنی ای فرق ما وانا اوه يعني البته ام تشتیون نکنی البته مثلا روجاوا مثلا وقص يعني azınlık ben yaptı Türkiye yani ben az mesela Ermeni habun vanadane Acemi Hristiyan habun Süryani hana vanad navmada aynı normal jiyana kha vakma matavaf jiyana kha berdewam dikir yani لبما insan bu yani insana vak insana lemestker insana hem zindi hem diri hem merici yani vana zaten yani manevici yani tibefkırın o yani de kültüra mada çanda mada ura her gülü jene ki jeki ne demek bu namus meselesi Namus meselesi zihniyet kemez. meselesi zihniyet meselesi yani sadece yani mogo ideoloji ama sadece ideoloji ne kültüre mada tiştivan tuna ama vane vetkana maneveji yani fark ama vana geleke elbette sarma avej de birin ceyrenci de birin yani bu av brandana sadece nahane devleti Türkiye zuda لسر روجاوا ve avket ki hasake zuda az yani en azından 2 salın yani çile ve aviyet kişine çima avel sertene bra ave sertene brandani nabare hasake u kamuslo ve dare gres pi wadarna او که هیا و جیه پنابره هیا پنابره Mülteci yani. آره ملتجی نه Mülteci. وانا زمانی 2019 دا بونا ملتجی لسر وانا زودا آوید برنه yani millet işkence tıkanı bir şekilde. Zaten sadece işkence ne? Zaten aliye siyasi de yani politika ka ser yani psikolojik deneme şandani. Türkiye'de ne ala? Manevici yani az bangamın kelimeye baldar ben ma haber vajه habe avde haberdar bikin ser yani ser psikolojik yani her bir psikolojik de maşandani ma haber vajه hava yani pırtıştıcı baver cimmakın fakat am yani Kurdiyati xeji بپارێزنێ Yani Ali az fazla ve jin bejim spas dikim mesela keziye jinamay Kurd biriyan zanı jinê Kurd jî ditirsin jinê Kurd çünkü azadın sembola azadiye ne li wê heremê û serxane welatê xwe jî diparêzin tu jinê wek jinê Kurd li wê heremê tune herkes vê dizane li dünyayê jî bûn sembola azadiye û serxebûnê niha jî ew kezî jî li dünyayê zivîrî tişkî hiç ew nehat bîrawan bû tiştek bambaşka yani sembolik tişkî sembolik bû sembolik din û mesela me dît kî Parlamento Avrupa jî keziyê xebûnan siyasetmenderê çend siyasetmender û rojnamavanê Swêd jî kirin li ciyê din Avrupa jî êku belkî pir dîndar jî kirin bû tiştek din yani ez dixwazim pirsik din bipirsim mesela te gotiya işte pir astengî dana av tune xwarin tune û psikolojik çikêl me dikin astengîl me dikin yani me aslında belkî dikare bêje yani wek doktor em bêjin yan etkiyê tu bê xwarin bê av bê vîtamîn bînî pêşeroja de dibin çi û me dikare bê ev jî soykirî ev jî genosîd e yani bi alîkî پرسش مرا بو
اری مثلا باندورا وی خالی نها دیگر باندورا اوی بخارن لمجیه للاشه انسان پشروجه دا چرو چوا باندورت که تیسیرت که بکاری به پیچکیش مر وکی مثلا وکی هنک گوداری مدکن پیشنیار جد خوازن مرد کاری کجان ارگان زیده خراد بن تشکی مرد کاری بکی هلور yani elbette dema yani mare vitaminsiz bime bandora laşta heye. Mesela vitamin A heye, E heye, D heye, B hene, C heye. Vam her vitamini ki kemasi de laşta bu bandora ka khat bandora ketke. Mesela Danimarka, devlet Skandinavya, Norveç ve dernek az nalle mesela D vitamin keması para. Aslında devlet zenginin ama D vitamin keması para. Ama ve dernek belki rotana keması D vitamin buji ya astiye tepeşen ya ji yani derek tepeşe ya ji mesela vastibuniye yakşı kem düşünce yani düşünce meriye grand bana yaş da bana tiştivan leçe de nahal rojavaji B vitamini A vitamini C vitamini hem yani bağışıklık sistemi yani kem de hem jimbilati yani be takdir de bana خونه خکم دبنا yani C vitamin yani ura bağışıklık sistem ji per giringe lüdare jwe aliye da tabi per bandoriye khana dema xwarne xanaun her tiştki de ji ne yedini tabi elbette her tiştki noxna ew kemosyona hana yekçi tiştik yani tane dilici tabi kalite ne gorek kalite am zanni Avrupa yani elbette o farkı heye. هەگی نەها خەبەرامە هەیە ئەوێ نەها نەخۆشت کەون ئیمکانە وان هەیە وانا ببن بölgektin سێک dikin dibêjin ya yan jî tamamen îzolasyona heye Yani an naha mesela ameliyat nazaroka hana yani berve erişna duçun li Şamê datin kirnê elbette tabii ki va ameliyata van ameliyat nedene geran li Şamê datin dikirnê awno naha hatin rawestindin yani naha tabii tu tiştîwan çûn hatin tune yani millet cesaret nake ji her were ew rawestandina tune fakat ji aliyê başûr da çend kamyon alîkarî jê re şandin ez hêvîdarim ji aliyê başûr da ve ameliyata pêwîst bene kirnî zaten yani rojava aslında yani tiştî pir yani îsanî wê darê bi rastî jî pir ketkarin دوی روشی وانا گران دا دو روشی دوی دست بکرنا شورش دا یعنی چونکه جواکا خط چه کرن هر تشکی خط چه کرن برو داجی مثلا هدی عملیات اند کرن عملیات دل کرن و عملیات دل کرن جی دما 2007 گله گویم چونی اینکه او تشتیوان رو داره تو نبود اما 2 سال کات ناره اندن رو داره اونو چی چه بود او عملیاتنا edin yani vorojana sakinandana vorojana ameliyat tünün edin peşaroja menizonni tabi matersiyema mazanın az vejbim matersiyema mazanın ki ba erişna berdeamdın dema berdeamdın yani az hevitkim yani aliye başurda alikariye bakın. سپاس اول نال شروع خط نفسنا ته گرک هم آلیکاری که دست بکنی آری ذاتن و برنامه آرمانجی و برنامه مجی آلیکاریه اول دم سر از دغازم سر هیواسور تشت که بکم بیم yani çünkü heyvasor آلیکاری zaten دست بکرنه
چند دولت داده قونچو نمره خیانه یعنی حساب نمره خیانه ایبان نمره خیانه یعنی مثلا دانمارکا حوالا ما داره دکارن دیرکت من بکشینن موبایل پی نروژی جوی آلیو دکارن یعنی وی آلیکاری خش بکن فرق نکه ام کداره دا اروپا بلا ببینی بکشین کداره جی کجان دولت اروپا فرق نکه اما آلیکاری خا بکشینن و آلیکاری خا تواف بکن تواف یعنی گرینگه ام پشت حلق خطر کبنی جبرکو ام بخار ایشی خانه کنی کاری خانه کنی پشت هفتر نکنی کس نکه یعنی اما مجبور باوری خواب گله خواب کنی اما مجبور باوری خواب به حوال خواب کنی و به چیا خواب کنی و به ولایت خواب کنی نکارن خواب بند دنی ورن جمره یعنی امریکا و کوالاسیون بیا ورن جمره کار خبات که بکن یعنی منویجی گرینگ حلق و که حلق کرد ویدمی دا چه دست مرهاتی بکنی ایدن مشت بن چالاکی دبن میتینگ دبن گرک هر کس که یعنی تبلی ببه هر کس آلیکاریه بکه چونکه دما هفته بگرنی دما یک بونی مایه دما پشت ولایت خا ایسانی خدر کونی اگر که پشت ولایت خا ایسانی خدر نکونی ایسانی ما هرتم بن چله دبن هرتم بن اشکنجه دبن هرتم بن ایریشا دبن هرتم به عالی بن منویجی یعنی مادام ملتی دبی به دولتنی بخد دولت خبنی سپاس نها الأكرام لوازي جر الجوريم وازي راستل الجوريم نظام وازي تشاب أو وك شو أو كيه ونشاطكن لوداري بل لوداريدن بأوليكارية بكن ساعات أرمانجا في برنامج كم أوليكارية جملة مرة بكني ما بدرس كتانة يعني بدرسنا بدرس كتانة بقرالة هذه الصورة ما هذا دجی خبیگه جبویه جامناد جوار سپاست کنی برز گل ارجان از نوشته بپرسم تقول مانه که کردی من از کردی شیخ بزنی جنبه گیدند که بلکه پرزیدم فهم نکن تذکاری به ترکیزی خبر بدی یعنی او ما ارتخاطی ایفاده کی او ما اکیتا نه اون برز زینب گود آلیکاری ج کردستان باشور دا چیه او جی تام نی بله که چیه نه چیه جبوی که این کوریدور جاو نکنه یعنی این او که دانه که جاو کن دایی نزدیک کوب بنی استانی پر مزنه یعنی و کوب و نو آلیکاری که جازه UN دا یعنی Birleşmiş Milletler چیه جسر حالا بده چیه 24 کامیونن جوانا دو تانکره خشی مازوتن آن تانی 100,000 nüfus ayı, ante 9 milyon nüfus ayı, ne belik çıkası nüfus lura, yani 2 tanker ancak be hazar mali bike. 24 kamyon tıbbi malzeme ve tişteden çi insan bike ne belli, avk ne belli, yani onu biraz Zeynep Çetin kayıcı ona zaman vaktuk hemşire yani bu tıbbi yardımı, bu insanatı, bu avki yani çi yardımı, çi alikari که روکی پیش نبود که انسان هم لور که عزیت نکشینه سپاس نه واتشکی gerçek yani ve tüccara bir nakın ki sade Türkiye Suriye ne Türkiye'ci dest hattede ve nahji iyice Amerika'cı katnaf İsrail'ci katnaf سر حلقه کرمانجادا soykırım haya. Yani tu navi ve gerçek vaya soykırım haya. Tu zamanı ma tahammül nakne, kültürü ma tahammül nakne, habune ma tahammül nakne. Yani say wana am çıka zuçun vakas başa. Zivistana gada dicamdana demerine. avجی دس یه خد خبر خدا دونه کی
Sevgili halkım, sizlere çok iyi bir haberim var. Yani insan ki ve şekli که خبر دا ملتی خه بوی مرنیه گدا شاد و یخره نزامدن عمله را بنشه ام و soykırımı bir nakin yani gelişimi bir nakin süreci bir nakin ticaran bir nakin yani ilk neye tahmin nakin ve sonra cihin süreçle roja ve çıtabu amüji nazanana amkin hin bindrına boynana ama ve dareda am tu ümidi xayj nakin halkıma ve dare bar xayj diye takoşine xayj diye Avrupa'yı dixwazem vaya her kasık ders xabın gevrda darxın her kasık halkı xar alkaribin چه دوا باوا نها وریا ریاک ام سه حلقی خا ام ناف شری در نه اما آرانه خدا اما شب کن پرتشتی بکن کرنیا تای دینجی بوی آلیکاری یعنی malzeme نخوشخانه malzeme آره از بخال نوردیک مدیکل اید دا از کم نها نخوشخانه چند نخوشخانه هنال داری مرکه وانه دیارا کنتاقی کبم لیشوا کی پرجارا مالزمه شان لوی داری همه تبریک هر سال مدشان دو جارجی سال که دو جارجی مدشان 3-4 سال بر و 2 سال پرتشان و چقدر حوال زینب جی آلیکاری بو پرتش نشاند اما که چو سینوره گوتون تاریخ در باس بیه هم نکارن بشینن دوی داره دان داسکاندنی و سفره هم ادخازمه کی با پولیتیکا جیه هر درگه امانج رج دنکن با افج آلی کاری بن کو با جرگ دین تو اینا کن مانا مونا ناونن سیکم تشت ناشینن مالزمان ناشینن و سفره امکن هر دولت که امکن وانا گیاد ناوی یک نه ناوی سورتی کنه که با یاردمجوان با وی مالزمی بشینن روژاوا هر بشین Veliki spas. از ویج Ayşe Tuğaz'ın tişkil var tamam bakın. از وی بین تو بیجه نه زی اصلا گویی ما اونن نزدیک نوری 2,000 میلیون تا 4,000 انسان کوبانه تجنه یعنی کوبانه داره که پچوکه اما 4,000 انسان یعنی حساب که تشخیص تشتی پیل لازمه دیجی اگر نیوان ما تخازن که تبع و برنامه ما بون ما اکل شروعه خب بنفسن yorum yani بنفسن بیامه تابینی رژیم مجر لینکی بکشنه تابیون 2 دقیقه 3 دقیقه چه آخافتن کنی خرسه زوده سپاس فرما بر زیره Gelek spas. Yani az not lazım gotun haval gülci tamam bakın yani bar her tişki am spasiye khat kaniş bu gül haval var ne vakas kette de o ویتشتی جهاز پی تشتی نخوشخانه وان کمدگی براستیجی یعنی فایده خبرت بل و دارمه اره جار جارا پرسکری که مچه بن جبوی چونه یعنی وداره لوجستیک پرسکری که مچه بن فقط از بین یعنی نها روشتن که هاتی گراندن خچیه یا مگویا نها یک بونه که هیه او یک بونه گرینگه اموه ببینی و سروی یک بونه دا خبردان بکنیش بر که او یک بونه توکو یعنی دماغ ما تشتی خیلی تیپی جهاز خما برن روزاوا مینا بار پرسکری که مینا بار در نکاونش برکو یعنی باشور بخشی آلی کاریه دکن باشور بخشی در نو آلی کاریه دانه حواله یعنی او
باشور هر روز یعنی اوجی چالاکیت چه کنه یعنی هم گلیخه هم جی یعنی سیاست مدار و داره پیشنگتیت کن یعنی اوجی همو یعنی ام یکنی یعنی از وسا پیشم منوه تو پرسکریکه و تو نه و سر گوتنه هوا گل ده جاز خوازم تنکدن جی بانگوازی کده جی بکم yani kare güldeki yani kare ki proza o ile az tezanım ini sad yani psada doktora me kurda Anatolia hana hemşire vakas ve hemşire me hana yani her kas ki ali khada ببورن هر کس جالی خدا دکاره یعنی تشتی ملزمه تیپی کم بکن دما و کم بکرون دکارم به مر تکلیه کون یا مر یا بگل را تکلیه کون امیو تشتی به هفر بکشنی روژاوان هر بجی سپاس سپاس فرمو برز زایره اجی سدی سد تورت بم برز زینب نهاز دخوازم پرس که برز گل جان بکم گرکم خواندی و بهستی رژیون رو دانمارکا داشتی کارت کی جیگرتی هم بیشتر بوی اندام و من روزنامه دانمارکا خواند کی پروژه پرخوشی چید کی از زانم تفرد پروژه آلیکاریا دماشر اوکراینا چه بو فلسطین چه بو و آلیکاری جی شاندیور yani alikari abori ku fehmt meras fehm kiri ve şantiye ez hem dixwazim bizanim bipirsin yani mesela tu bütçe te jwir mabu tizkarî niha ji rojavar bişînî ya jî tişkî bike heye a duyemîn jî mesela tu projeyê din tizkarî te dest pê kiriye yan te planlame kiriye ji bo alikariya bi vê riya rêgiyonê de yani bên bölgesel yönetim herhalde bi Kurdî bi Tirkî were dibêjin li vê rêyê de yani tişkî te planlama çêk kiriye heye سپاسم شتا بپرسم کرم کلمر بیجم Naha Partiye Asya'da bu Filistin'i heremi iyi bölge konseyi av yani konuya Filistin'i vakırın خواستن کو با فلسطینی آلیکاری خا بگن اما قبول نکردن هرمی و داری دانمارک جبو نخوشخانه اما دوی داری داتن کاره سیاستی دولت دین بگه سیویجی قد کرن اما Nordic Medical Aid از دکارم پرتشتی بگم از دکارم به ناوی Nordic Medical Aid دکارم لپردارا yardım بخوازم آلیکاری بخوازم سوی از گرانی دادم سر Nordic Medical Aid به Nordic Medical Aid از دخوازم کو جهازا کم بکم و بشینم آویام را هیا از باورم دخوازم کو با هوا زینب جی واریانا دوار دانمارکی کو امتاب هفته نخوشخانه بگرن لیر دنکن و آرده جی میل جیشاند من خبره روزاویج دا هر کس کی اما او نبسه پر کرمانجما دانمارک'e dijin doktorun hemşirene az per dixwazim ku ev jî werin tevmebin per dixwazim ev jî li ku derê dişixulane li wê derê ku derê kar dikine li wê derê re denkin bênkî biqirin bênkî helqemê di nav vê yê de vê zivistanê di nav vê çilê de em dixwazin û me re alîkarî bin yardım kin و göreve herkes kiye ma gişt gaye herkes çi şadiye hangi şadikin para bişinen hangi şadikin cihaz bişinen hangi şadikin yorgana bişinen hangi şadikin kınca bişinen kınci mühimel ve serme ki çi şadikiye
ev lazım ev mühime. Bangavaziye min ev e. Halkı kurmanç li ku derê dijin bijin ama halkı xara. Binarin wexta Filîstînê şer hebû em pir kurmanç kirin. Ha me pir xwast ki ba bikirin. Ba kes nemire. Em şer naxwazin. Ama a dixwazim wê qirandinê ba sey halkı xeş bikin. Rast e. Merê spas dikin. Ez jî dixwazim dubara bikim tiştê te gotî, yani em Kurd, em li kijan bajarê Ewropanî li kunî ferq nake. Ev ne tiştekî siyasî ye, ne tiştekî polîtik e, ne tiştekî îdeolojîk e. Gelê me niha bin astengîk zehmetê giran daye û Sivîl herkes halk miriye. yani zarokê me dimirin, jinê me dimirin, pîrê me dimirin, nexweşxana tinin, bik me gotî av tune, germî tune, elektrîk û ceyran tune û herkes çi dikare ji riya xwe a ku ji dest wan tê pir girîngek niha vê pevajoyê da bike û em alîkariya hev bikin ancak em bibin dengê hevdê û desteka hevdê. Ev guliyek hatin birandinê. Guliye tek jinik tenê new. Guliye jinek kurman gişt bûn. Ba vê ji bîr nekin. Maspêjî. Ez jî aynî vekte dikir û guliyê me jî keziyê me jî xelas nabin. Em ê bi milyona keziya çêkirin. Okey, Gulan Naci meydan oğlu nefski nefsandiye otiye ser ekrana şuruvek azıya bukunjlara. Doya hamu Kurd bibin yek û xebat ke sistematik bimeşinin. Ku bi rek û pek xepeşandin û çalakiyan li dar bixin. Doya em ti carê neyîn da ji bir nek bikirin da ku em her tim biranîna Ewropa û USA nû bikinî. Yani tîne vî manê yani em çiqas bi yekunî ke bimeşinî ke yani em bîne ki protesto çekni ew çekin em ser piyewînî em vexistinî biranîna Ewropa û USA û welatê din. Le mixabin vêdangbûnê Ewropa ê aşkare ye, tu qet jî deng nedere. Mesela hemû kolan, hemû bajar, hemû Ewropa li ser piya ser nûma ye. Mesela hemû dewera Ewropa li her derkê bi 10,000 20,000 li Kölnê nêzîkî 5-6,000 insan ser piyaw, ser nûma. Ama tu kesî qet nedî, tu kesî qet pêş te ap nekir. Yani nîna ser ekranê jî nizam vê dengbûnê vê Ewropa te çi manê? Ez dixwazim cewab bipirsim. Eval dirê Zeynep dixwazî bersi bidî. Dengê ma te? Na deng not biborîne. Erê niha min gafka dir me şîrova Naciyê xwand. Tevî ki yani em gerek eva protestê ser va protestê em berdewam dikinî gerek em berdewam bikinî yani sistematîkê berdewam bikinî ke em dengê xwe Ewropa bi Amerîkê girînî. Ama li mixabin niha ayê vê dengin. Yani vê dengbûnî wan te çi manî? Yani ji bo çi ve vê dengin ji bo Kurdê heta niha deng dikin niha deng nakin. Mesela qet niha tu xeber tu memleketa Ewropa niyane ser ekranê. Yani niha tal alanê siyasî de meskir, alanê siyasî de zaten yani Amerika destexê vê êrişîna de. Amerika yani destexê tê de, İsrail destexê tê de, dewleta Tirka destexê tê de ne, aktif tê de rol dilzene. Yani inî nû yani Trump jî gotibû yani Sûriya dest Erdoğan de. Yani em vêyê ji bîr nekinî. Em vêyê baş bizanî Sûriya yani Colanî erê dana wê derê le Colanî mîna fîgûrekê dana wê derê işte yekî bûye gikî girtiye din gikî dira girtiye. Yani evan yekî tewê wek tîne yani Colanî neye. Ve ne karara Colanî ne? Colanî tu etkiye xetunun, tu awke xetunun.
Yani vaya zaten aliye siyasete da plansaziye Türkiye'ne plansaziye Hakan Fidan'a. Plansaziye wana da zuda jî vana tê de hene di plansaziyana pevajoya dewleta Türkiye'de bi serak Öcalan re dest pê kirinî yani ew siyaset ew ne hemû plan û proje wanan e. Mane wê jî yani di aliye siyasiye da dewleta Türkiye aktif rola xwe divir di lîstena aktif meriyê xwe di nav şer dane. Nav şer dane hemberî Kurda hemberî Rojava şer dikine. Gruba wana çete dibin ewkê Türkiye'de ew ê li wê darê ne vaya kesî me jê şüphe dikî tune. Amerika jî zaten eger ki koalisyon be koalisyon yani haqiqe koalisyon yani vaya netina vê merhale. Eger ki Rojava hatiye vê merhale xerse di destî Amerika da hatiye. Destî Amerika işte mera gotin koalisyon bilmem IŞİD heynan gê kirine hepise û niha jî zaten IŞİD ke hûnî hole İsrail û Amerika IŞİD hûnên hole yani ava kirin. Yani ew îzne bidin ki em Kurd wana tune bikinî. İşte hatta merhaleke hûnîn vê merhale şunda IŞİD dîsa hûnîne derxistina meydana işte berdana me. Elbette jî vana IŞİD'e werin jî keçikê me jina me guliyê wana bibirin hûnin bi ganîmet dikin di sosyal medyada bimînin. Yani elbette vê dikin çima ew we cesaretê dike vê cesaretê ji ku da heytin ne? Kîl paş wî ye? Dewleta Tirkiye li paş e, dewleta İsraîlê li paş wana ye, dewleta Amerîka li paş wana ye. Em vê baş bizanî siyaset mixabin wisa ye. Ji ber wê jî siyasetmedarê me Rojava niha çi siyasetê dikine? Tu siyaset nekirine. Çünkü alana siyaset hate girtinî. Tamamen hate girtinî. Niha çir kirine? Herîkî Kalaşnîkova xwe de omuza xwe derin meydana ketine. Hava Zeynep Kerem ke Brezgül. Heteşe çıkasın kesin. Yani pır baçar ba 5,000 bin. O da 100,000'ına li kudari hatine? Kudari hatin. Vana nişkavada çin peyda bun. Li Türkiye hatin. Bari az hevî dikim ez xwazim vegerim programa Armanca programı ez hevî dikim em ê vê pevajoyê derbas bikin em zanin Kurd berxwe didin û hêviya min pir e ez zanim ama hemiya pir e ev pevajok zehmet e lê em ê derbas bikin û em ê xwelas bikin. Niha ez xwazim hevalê me rêjî QR koda me bînin ser ekranê. Havalo ji bo ku em alîkariya hev dibikin em alîkariya gelê me Rojava bikin û dikarin vê QR kodê bi kar bînin ewa ku me niha li ekranê par kirî û ji bankayê qolaytir e û her alîkarî pêwîst e her alîkarî ihtiyaciyê û girîng e biçûk mezin ve çiqas kirî û em piştgiriyê bidin gelê me Rojava ez spas dikim. Yani va heviye Suriye ha. Yani va avka heviye Suriye. Heyva sonra bere. Evet. Spas. Ma isterse tang ser ekran ma millet me bike. Nizam avalno kası ki txazi tava bername büyü. Du dakika se dakika tukara binin siner ser şurove am jira linke bikşinni. Erê û min dît ku hinek kesa şîrovan xweş nivîsandin ez xwazim wan bînim ziman û ji we bipirsin gelek kes dipirsin bêjin nika Birêz Zeynep Şetinkaya û Birêz Gül Özcan nikarin înisiyatîvkê bi hev re bigirin û alîkarî mesela gelekî doktorê me û hemşireyê me û karkerê me tenduristî jî akademisyen jî hene li Avropa
دکارن پروژه که به هفرا چکن و جوای انساننا پشتکریه بگرن تو فکره ول سر به هنه يعني البته zaten الدنمارك gül yani ve xabatı نوی نوردیک مدیکل اید البته از وقت اندامت قومت تندرستی اروپا یعنی کار خبات می و سازهانه و ام یعنی علی اروپا دا خبات یعنی خبات حکوم کنی و خبات میدنه علی دیپلماسی کارمند تندرستی دا دکنی امید نبوا خباتنا دانی او خباتنا نها زاتن روژه سشم دیسا جیوینامه هیه جبوی روژاوا و پشت راجی زاتن یعنی مثلا او خباتا ما کوردیناسیونه مجبور بنا کرنی جبر کو اگر کی یعنی ام لآلیه Avrupa'da ma xabat jboy kom kirne yani mesela kom kirne az debim yani ne para olan et kavna hesap ama mesela tişti tipi de ma katin kom kirni jwana yani av lojistike wana perskrike je Avrupa'da جبركو مثلا هر دولت که گوریخ قانون خیانه دولت آلمانیا قانون خی جدانه فرانسه جدانه بلژیک هلند جدانه دانمارک اسکاندیناویا جدانه طبیعی کوردیناسیون ویه ام بچکی جاله بروکراسی دا متن که یعنی استانیه دکشنی فقط کار خبات ما هنه و از دیساجی یعنی بانوازیت کم یعنی کی دبه جالی کارمند تندرستی دا دکتر دبن همشیره دبن دیش حکیم دبن یعنی یک دکتر درانه دبن وقتن فارماسی دا کار دکنی پسیکولوگ دبن پسیکولوگ چی پر گرینگه او دبشه ما دا هبن یعنی وداره تواف خبات که بمشنی گرینگه zaten ایسالجی من هم و مهد دا مهایکه دا از چما آلمانیا دروژا لوی داره ما کنفرانس دخترا کرد دخترا می کرد لسر میجارا آشتی و تندرستی çünkü آشتی و تندرستی به هفته پر گردانه yani barış ve sağlık servemet konferans کرد به هفته گردانه البته جدما که به هفته گردای بون gerek yani او کم خبرنه جبن چکرنی بانوازی من دیسا yani لدکترم همشیریم پسیکولوگم کرد ولاد پارزم وارن ام به هفته خبات که بمشنی ام به هفته دما ام به هفته بکنی ام daha بهتر بانی و او گرینگه حالا وقتی دا که دونه وقت اروپا بدنی اروپا و خیانتا که امریکا الهمبر روژاوا کری یعنی اسرائیل جی بدو آلیب مردان دکن یعنی مرد بین ورنم بارا آلی کاری بکن هم بدفکی تو بین اما وقتن آلی داشتونه یعنی دمار روشا سیاسی و سابو ام وقت گل ام مجبور هفته بگرنی و دم ام به هفته بگرنی ام البته بسر کبنج Peki من از وی اکی مالک برز زینب چتی خیلی بیدنی اروپا توسط بحث کرد او عایشه دیدار شور که تشکیل دفستادی کاری او شروع عایشه دیدار بودن دای کنسپت نه دخوازن لسر روژالات نوین بمشنین او جولانی کلی دست وانده بیدنی اروپا جبر کو برجواندی وان یعنی چقار وان هیه یعنی وقت منت اونه گوتی یعنی بیدنی بکیش بوی وبه اردال بواجی تشکی گوتیه استاس اردال بواجی تایی که لفرانسه کمبون
yani hatta şey devya hatta şey İngiliz, Fransa, İsrail ve Türkiye av bir yerden o av valatan pişkiriye jolani dikene. Muhabbet bakışına gir rastına. Tamam, prez zayret xazi danki. Farm. سپاس از خوازم بهستی بو پروژه و نخوشخانه که لروجاوا چکن هیه یا افراسته و چقدر پیشکتی پروژه و چاوا چکری يعني إلى قاعدين جلقو يام 2007 أم چوني روجاوا أم از جلب هم هفته كيلو داري بوني أم همون روجاوا قرياني أم نچون أفرينه ودمد أم نچون أفرينه جبر كو حتى من بيچه ودارنا من بيچه شرح بو إنجم چو polis را آخفی اینکم یعنی مگو ام بکارن در باسپن فلان polis گود نچن ام جی نچون افرینه یعنی اما داردن دم کوبان دری که işte آمود سرکانی قامشلو وان خوشخانه وانا هم گل هم عسکریه جی ام چونه عسکریه جی ام لوانا همیو گریانی tabii pestram hatni gül işte av saziye Ali Kariya avakır aji mijinge dest bekir ki am nexweşxana ka zarok û dayikan çekini li derbesiye û ser ve de jî me kar xebat çî dest bekir û me zamanı ki dirêjî me meşand li 2019 ew proje me hate rawestandin ji ber ku dewleta Tirk êrişa serekaniyê kir û serekaniyê jî tabii belkî hûn bizanin dema Mardin işte yani ew sînorê Rojava Türkiye ber Mardinê re derbas dibe û tam derbesiyê de nêska derbesiye Amûdê işte Kobanê dû hatê de ew sînorê Türkiye pir nêsk manê wê jî ew proje min 2019 tamamen yani rawestandin ji ber ku proje yani nêska sinir bû manê wê jî yani heyva sor a Rojava dawskandin da yani me pxe ji vir de dawskandin neda ama yani elbette xem xeyala me wê nixweşxaneyê ne hene lê rewşa siyasî heta na yani ew derfetina yani bi me re yani der neketin heta na hêvî derim em ê rojekê welatê xwe dema me welatê xwe azad kir em ê welatê xwe de elbette yani va proje xwe bikin yani بله از خوازم پرسک داوی بپرسم برای که ام بچکی تو پارلمان و بگنن و خلاص بکن و گو ام چون روجاوا خیلی برفینه نوایو چی بو يعني و او هرمات دیتیه و انسان ور دیتیه و دمیجی شهر بو مثلا انسان نهاجی شهر انسان ناو شهر دا پیوستی خو احتیاجی هی هر زیاده چنه و چی کی جان izlem kir و çi de fikrin ji vê ew kê yani ez van bêjim yani îro min wira ji Rojava re telefon kir min ji hevala me wê derê çanda kes nas dikim doktorekî re me axivî yani ew nal wê derê dibêjin dibîne ki yani çi dest me re tê em ê dikinî û morala me bilind e ji ber ku morala me bilind e em dizaninî gela me pişta me ye baweriyê xwe bi gel hene baweriyê xwe bi çiya me hene baweriyê xwe bi hevala hene baweriyê xwe bi gelê Kurd li Ewropa hene ê me dişopîne yani me li awê me li Ewropa çi çalakî hene çi meş hene çi mîting hene hemû dişopîne hemû dizanine yani tekilî xwe gelê Rojava li Ewropa jî gelekin tekilî xwe bi wana re jane ek em niha bidinî yani ji
خیری یعنی تشتی آلیکاریه مثلا پاره بونه تشتی دنی تپی جهاز بونه یعنی تشتی مادی مانویجی پر گرینگه و یعنی و مانویجی یعنی از یعنی گلما روجاوا تبینه امجیر و داره تبینی یعنی و مانوی دسته کلوه داره حتی دایلی یعنی پر گرینگه و یک بنا ما پر گرینگه و لوه داره که ما یعنی سیاسی جعالی سیاسی و تو پرسکریک حتی نها در نکتنه اوجی پر گرینگه اوجی جو حوالا ما وی داره رو دبه مورال جگلی ما وی داره رو دبه مورال اجی تشکی بیجم اجی تشکی دگارم بیجم فرما ده ماشما هاول ورا کوپنهاگه ماشما دا حوالا روجاوا به تلفن کرن لوی داری دنگه گیاندن همو halkı mayvedari, Kürdo vedari, ma danga wana bist, ma moral da wana j moral da ma, be morali ma şaxa berdavam kir. Gelek baş bu. بله سپاس کرکاز و بیجم نه گفته من گداری اردال ارکر یوجی پروژموان کی لکوبن اردان کر گو او مشک لاور پچه بونی او تشتک لاور پچه بونی گو همو انسان گی لعب نشان تدنه تایگ لستوق من فخص انسان توپیه او که فخص انسان توپیه او جی پی قوت که مزل پیتینه پی قوت سرنگا داشتینه جبوی و یعنی او انسان ما لاور پ بوی یک او تشکی پری yani ama bandol kuşan mami pır pek keyfini yani tük kasi nagot va parti va şu va ne ama gotam kırnam bunu yek bu veji rastı yani darfat kızmara darkat avji jmara pır bu tişki pır baş azna veji bejin am jeraz direjnek hada bara ambar ve doyu baravej tarni Brez Gül Özcan hada doratlar hada yani ام دوستاش بینی که اگر آلیکاری که انسان همک آلیکاری نا بدن یعنی هم بوی هم para hem jî wek wenu gotî tibbî cihaz tişt didin yani vana gerek çîn yep insana me gen ki ew insana me na 15 roj agir besî do yani avabî yani em bir ateşkes tiva 15 rona da ew çi tiştek gerek insana me gen ki ew insana me ew bike yani xe idare bike mesela ew tiştek bûj ameliyate ew tiştek bûy em bên ağrı kesici ew tiştek wen yani çi tiştek wen lazim ki pêwîst ber ew ne pêgen yani yani naha herkes diye dest pê bike. Ez dizanim car medya haber de programı xada bi navî Heyvasor para kom dike top dike. Li hêviya sonra kîşa dike para bişinin. Am jî li vê derê ez li vê derê zatı her alankê de her nexweşxanê ra ez kontaqî kurmuştum me çiqas çi zû şekir va cihazana kom bike ew qas baş e ku lê şiva ez bişînim. Zeynep Heval jî li Norveçê her kesek li her alanê çiqas zû yani dike niha wî tiştî bişînin. Yani mühim neye? Nexweşxanê derman tane mühim neye? Sara zivistane gedema bi sermê dimirine. Sêvê kinç, çadir, xwarin, vexwarin çi hexirê her alankê de ba em bişînine. Niha dest pê bikin, madkrû dunî dest pê bike. Ama ambargo havu nekarî ama vraha amedin yani hezî xedin. Yani her dakikak seye halkî me gelê me roja ve mühim e. Muxaberange rast e. Spas ez niha niha hatin dawiya programa xwe ez berê dixwazim temaşevanê me re rica bikim vê QR kodal ser ekranê bikarbînin ve direkt be hesabê Heyvasor
وەک مگوتی ئالیکاریا بچووک و مەزن فەرق ناکێ پشتگیری بدن gelê me wez dixwazim ji we her duya jî bipirsim mesajek wê dawî hem ji gel ra bi kurtasî hem ji welatê dunyayê ra heye min dixwazin çi bêjin hema ji me kurtasî bêjin spas Am pir dereng hatin nav hevde me pir dereng hevde dî di vê alanê da pir kes mir ez baverim eğer ki em 50 salî 100 salî ber vê em gî kom biyana her çar parça veqas kurmaj nedirin veqas zulüm nedidîn veqas nav veqas devleta da nedihatin vê aşamê vê noktê ama hîn quwetê me hîn pir bûye em hezê me hîn pir bûye ama em nihatin arekê tev hevde dereng bû ama baş bû viraha em hevde neqetin bi vê hezê bi vê tevlihevbûnê em berdevam kin binerin û herin kîjan dewletê herin seyê helqî xe seyê erdî xe et canî xe feda dikine em jî dikin ama va bangevaziyê min ser kurmanca Anatolya Navîn pir serwana ye alanê hûn terin tu alana we neye tu cara we tu qewil nake we eğer we şerd û yê wana qewil kirin wina şebikin li were yaşamış bin ev mal we erbe we dikan we çi hene xirê ev tiye we nene ku we asîmile kir ew wane ama hûn çi bikin hûn kurmancin hûn çe nakin asîmile bûn ev jî hûn asîmile bikin jî ev tu we qewil nakin sêwê çikî din bi Tirkiye tên duyarlûn helqî xe düşünmüş bin helqî xe re yardım bikin bavê birliyê me teva nawe bavraha hîn bi hezek mezin here berxe bide destxe ser vicdanî xedin ev çar gede mirine ser me çar gede mirine ev gede me giyane seyvê destxe ser vicdanî xedin û çi şe dikine ev dizanin pir kes we şe bikin para bişînin ev jî dermana wan ye tiştî din jî nexweşxaneyî zaten em wê hal bikin ama helqê xe re alîkarî bin tiştî din bê me min niha nezik min vîdyokî Erdoğan dagüser dekî dê aslını inkar eden haramzadedir ama dayatmış me dike ki em aslî xe inkar bikin sêwê aslî xe inkar mekin vê dunê da pir millet hene pir helqî he pir dewlet hene ama kurmanc yek e Spas. Birêz Zeynep tu jî yani gotina te dawî xwedî bî fermo Araya spas dikim spas gül heval yani az drazım zaten gül gotinek az drazım bim gotin fakat az drazım tiştkîtin alke bikim a giring naha en önemli en mühim naha am hafta bigirni eğer ki am hafta negirni insana me bimirin yani veye van bizanin ma hafta negir insana me dimire am ancak ama بخا هفته بگه بخا علیکاری خجامه بکنی یعنی او گوجا او هزا او قوتا دماده هیه
yani ما derken sadece Kürt'e me Anatolia navinom hamu Kürt'ün dibim le her çar parça Kürdistan'e hez dima da heye قوت ما ده هیه yeter ki am tavav bun am yek buni yek dang buni yek buna kha بدوامی بردوام بکنی sadece urana sona دو sona پیش روز ما سالان حتی yani به هزار سال ما وقت دوام بکن به شکلی اگر که به شکلی بردوام کرد yani ama سر بکنی اما سر بکنی لی گرینگه ام هفته بگرنی گرینگه ام آلیکاری هفته بکنی گرینگه هر کس که آلی خدا مثلا دکتر ایشی خبکه همشیری ایشی خبکه وحدی ایشی خبکه زهیره ایشی خبکه هر کس که ما ایشی خبکه zaten yani ama yani o tamam به هفته اما هفته تمام بکنی یک به یک نابه یک نوه ام آنجا هفته تمام بکنی که ام قارشیوا ارشک تنی کرنی هم برامت تنی کرنی هم جالی yani هم askeri eriştiğine hem de psikolojik eriştiğine hem de destereja namusamat yakarni yani gülüye janamatına barındani yani bu ne demek? Und zanen yani satsal barvel gondama gülük jeneke dabarin enden namus yani avkbiye yani enden yani duçun namus meselesi voyage testi wange manu ve geringe am yek bebeni havde begerni aliye kariye behavra bekeni am avde tamam bekeni dama ma havde tamam kır kas manıkana سپاس دلێت ساڵ Tu sabî ev gotinê te ez jî sedî ser tevlê dibim. Bibara hevalê vextî min gotina te qut kir ez bawerim. No, kurk ez vebim am geştînin dawiye kurk ez vebim yani nava ji bo yek bûn ew tişta werde jî va tişta got ew pir tişta pir pêwîstin le va derfet kete ortekî ew yek bûn çêbû yani navbera milletê me de çêbû yani ew niha li meşa dawî jî xwîte ve lawka dawî jî xwîte ve êdî kes nayê ku tu ay tu bêyî gîte orekî ew tekiyeke yani hedef tekiyeke ew rojavayê ew ji bûyî rojava kî çirtke ew ji bûyî ve niha derwolek hat em tu yê jî pir kêfxweş nîn let niha tiştê bê zitlerin bîrdî tîçî ew ked île tiştê rin jî derkeve em tu yê jî kêfxweş nîn îşallah ev jî berdewam bike ez tiştek ez doyê bêjim valan ji we spas dikim ku tev leve bernameyê me bûn ve rîskî ve rastî tişkî pir xweş ûna ziman ji bo alîkariyê ji bo ku tiştek we het nakirî ji bo nixweşxane ji bo ew tekîliyê bîrokrasiyê yani va tiştevengê pêwîst ji me re tiştevengê îhtiyacê me yek ji bo ku gele me ser netûyê ser ew kek nemre seqet nebe îhtiyacê me tiştevengê ye bûye jî em pinave gele ku tu pîroz dikinî spas dikinî ji karê wê pêşa rojê ji serkeftinê dixwazîn fermo birêz Zahîre. Spas ez jî tevlî te dibim jî sedî ser. Ez xwazim spaziyê bikim ji temaşevanê me îro tevlî me bûnî ê ku alîkariya borî danî heyva sor pir spas ê ku nikarin alîkariya borî bikin dikarin bi aliyê din bi şeklê din alîkarî bikin me jî îro wek pêkan êşa gelê xwe par kir li vir ez jî dixwazim bêjim ev îmtihana me yê dîsa îmtihana Kurdayê ûra xuya dike kî wisa xuya dike kî Kurdê şoreşa xwe bi xwe pêk bînin wek birêz Zeynep û birêz Wehtî û birêz Gul jî gotî em bi hevra bi netewî herî başin herî biqwetin em ê va programê xwe ji bo piştgiriya Rojava ez xwazim ji niha de bêjim em ê dewam bikin em ê carcarna çêkin vê pevajoyê da û spas ji bo wexta we û tevlebûna we şev baş êvar baş bimînin bi xweşî Şev baş were spas baş boy were şev baş Sure.